ship ko puya ship thalai pol te hian tun hnaya kan boipui mai pakhat environment justice chungchanga hetlai hian ma an la chove a ship district chunga hetlaya matlui kan nei te tuikum lui kan nei te po hetlai hian malak na ro pui tak mai an kal chho pui mek ni tuna hian ship thalai pola president puti bik cham ne na oma ani hian ship thalai pol ina hetilai environment chungchang ani emo hetlaya ship district chunga thalai pol ina man lak chin tlang pui minam thil sela ole alo me ship thalai pol hian ni kan environment kan district chunga kan environment hum mal chungchang a hian malak chho kan tuna hian safe tuikum en mat project committee dinin kan tuilak na tuikum le kan tuitlan mat hum hal tur hian ma lak chho kan tuna hian in NHIDCL kong leiten vungten nasa takin kan lui hi asu sammeka Mizoram hun sang a hetiang kong a hian malak ani a chumi rual chuan ship district a po hian theito pa malak chove kan pi vanram chuangi road felanu kan ti environment justice for Mizoram kami te nen te po khan nge malak na te po kan nei chho trana talk show te po kan nei ami pui a awareness pek nan tin DFO tenzolam lamatanga kan thusiat angin NHIDCL noya cram company ship district na thok te hian an nei ngai tur forest clearance hi an nei lova country dan pe chuan forest clearance a hian step 1 le tru oma ama sajok first a hian in thupunga phalna in principle approval hempo hi an nei lova chu tiang chuan na hi an thokani ti country a chuwang chuan an leivung paidan konga te le an na thona ina kan environment ati siat chungchang a hian tuna an na thole zel tura hian enzuya en pui kan tuma malak chho kan tum ani tin safe tuikum en mat chungchang a hian kan luya nungcha te le thil nung sang te hum hal tura malak te top chu kan tum bok ani kabula hian ship thalai pola kan secretary ma kan ti maya ani hian ship thalai pol te na tun hnai issue lian tak mai environment chungchang te hetlaya ship thalai pol ina kai mani ya kan mission kalmek lai environment hum chungchang a te tin engamo project an nei te ship thalai pol phalak na toy fit kim dewin minang thil so chome ole kalome tuna hianin ship thalai pol hianin safe matle safe tuikum kan tia chu malak na hi kan nei deu tran to chuan hei ma kan lamek chu i ship thalai pol kan malak na chu nia chuan mani khanin road felanu pichuangi lokala ani den po survey te kan nei ta helaya an le pe dan zong te kan enta khang zong te kha record ve kan ita kha kan malak na nia chuanin NHIDCL he kong lai tu a main berneta kha ina an le lai dana te po kanan survey tangin tu khoblo na tele lom lo na lung olun te kan nei wangin DC a complaint kan thelu ta chuan DC in ma la tura kan ngaya chu kan malak na langsa deu chu ni ani tun environment han hum hal chungchang a hian ship thalai pol te hian malak na lian tak mai nei kan thia abekin in district chunga lui lian pani matle tuikum baka zolpui phai ti vel ta kha malak nai nei kan thia ship thalai pol ina mi project in kalpui chok dan te tinga room hana in siam so zel dan te kha minang thilla ni akalome hei khoi ne zir lawa tuna hianin luidung zoa helaya an na thodan le lette an ti chet dan tele khalaya a effect zong kha zum mu kan du wangin luidung zoila riakin lui ka mamo kha amor riakila chuan khang zong zo kha ihan an fiat engu kan ti ta chu tunan kho hin la zir lo tu ka chu wang chonin hei chu ti thumreng ania kho ni zir lo wangin tuna hianin kan la ti thelo wangin kan lam chop me kani ship thalai pol hi kan din chan chu inlung ron la integration nia ship thalai WhatsApp group te kan nei ta khang hanin active lo te pon tam tak anam ta ni khang zong po le ship thalai shim hian thri se kan du achu
ser chief mason na le development thum hi e kan thop to pani chu khati jong kha sership thalai pol SDP kan ti tana environment hum hal chung changa an malak dan tele an pol kal phung tele an kal zel dana turan ru man na nei te kanon fi ho thei te chu ani sership atangin lomaral te DD ground report